Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki kethira kuria ni gatamba nyomba no kumaruka tiko kamira na t-shirt tabadhari utimbera okumaruka tena gatamba no tena bebute kugura gatamba wambiria kuruma t-shirt nyuma no twainge mono bayo kagia na nyuma geset yo bakamira niyo kana ukagia ndani uka t-shirt okamira yani mamira maku okamira na ngwera wekirite ya kinyere ka umara kanja ko thino ke mwere wambiria gutongwa tumana ntokori mbijo kwa wi mamira momire wego yani ukamira na t-shirt kana shirt ya wekirite na batienda kumira na nja mono ugarura ndeni ukamira ndeni na ndeni ukathoga kurembi kurentondeni leo ukathithina batweka ronya wambire gutonga na hapo imbie no ndi tongena kuimamira tabadhari chenja tabia anytime nyego kwa gatamba kuria nerua ebange roma tissue ukamira na tissue no problem lakini tia kumira na t-shirt ya ugerete tia kumira shirt ya ugerete tabadhari nyego tiro kwanja ntoweke magoti magoti watu ndeni chenja tabia miombira na goti miombira na shati miombira na t-shirt kumemunde nenda kwa chenja tabia you like it or not chenja tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki